Dođite sa mnom u moj tipični radni tjedan, u moju svakodnevnicu, kako izgleda moja rutina. Nova epizoda Ana na Floridi kreće sad, pa dođite sa mnom. Dobrodošli mili moji, kako ste mi, nadam se da ste mi dobro. Nemojte se zaboraviti preplatiti za još ovakvih sadržaja i slijedite me na svim društvenim mrežama pod imenom Ana na Floridi. Imala sam prvo ideju da vam malo pokažem naše buđenje, kako se cure i ja spremamo za školu i za posao, ali sam odustala od tog nauma zbog nekih estetski manje primamljivih kadrova. Ne želim vas mučiti s tim prizorima. Rano ujutro ja nisam nikad bila, mislim da nikad neću biti jutarnji tip i divim se vama koji to jeste. Jer to je stvarno jedna velika vještina. Ja nisam svoja dok ne popijem kavu, dok ne prođe par sati i onda je već bolje. A ako imate neku posebnu tajnu za to, pišite mi u komentarima, možda ja nešto ne znam, možda postoji neka taktika. Evo ga današnji styling, sve u boji crnog vina. Biće malo toplo kasnije, ali bože moj, kad ću ovo nositi? Treba iskoristiti barem malo blaže temperature. Imam svoje čizme koje su već, ne znam, 5-6 godina stare. Ovaj šal je već 100 godina star. A ova jaknica je nova iz Fashion Nova. I ovaj kako mi se sviđa. Nosila sam ju na ovaj jedan domjenak sad nedavno. Od stare firme. Baš je slatka. Kasnije ćemo skinuti jaknu. Da vidimo. Opa, graciozno naravno. Kao i sve. Šta radim? Gracioznost je tu. Baš je slatka. Ko je ta žena? Ko je ona? Kamo ona ide? Ide na posao gdje i pripada, naravno. Gdje će drugdje? Srijedom. Cure i ja smo došli kući oko 18 sati i bilo je vrijeme za večeru. Nakon toga smo riješile malo zadaću. Pa onda ja malo pospremim po kući, operem suđe, operem robu, šta god već treba. I evo, prije nego se okrenem, već je vrijeme za spavanje. Strašno brzo to poslijepodne i večerno mi prolazi svaki dan. Danas se idem sam malo prošetati nakon večere, idem se malo razgibati i slušat ću Mark Anthony danas. Njega volim, sao sam muziku, a inače slušam i našu muziku stalno. I volim neke podcaste i tako. Evo, danas radimo kuća, a imala sam jedan zadatak za javnog bilježnika. Ovjerila sam neke dokumente za klijente koji kupuju novu kuću. Došla sam kod njih, evo, tu doma i za čas smo to riješili i sad idem to odnesti na poštu da ne bi bilo kakvih zakašnjenja. Već nekoliko godina radim ove ovjere kao notar ili javni bilježnik i to mi je super ovako nešto sa strane. Jedno malo primanje i naučila sam se manje više preko YouTube-a. Jedna prijateljica mi je rekla da ona to radi, onda sam se ja sama malo po malo učila kako se to radi preko YouTube-a. Pa šta drugo nego YouTube, preko toga sve učimo, jel' tako? Ovo su prometne gužve o kojoj sam vam pričala, lijepo polako, zastojići. Evo sad je 10 do 4 popodne i već se stvaraju velike kolone i gužve. Ovo mi stvarno ne nedostaje. Kako sam radila na prošlom poslu, imala sam oko sat i pol, do 2 sata nekad kad sam išla doma, a sad sam 8 minuta od svog posla. Tako da ovi zastoji, ovo mi stvarno ne nedostaje, evo, spasila sam se. Prije je uvijek gužva počimala oko 17 sati, u 5 kad svi krenu s posla, ali sad je to već oko pola 4 popodne. Evo, vozim kući svoje, da vam malo pokažem autocestu. Malo sve se otvorilo, sad su rekli još jedan zastoj. Biće okej. Hvata me velika glad, tako da jedva čeka da dođem kući svoje. Nisi svoj kad si gladan, jel tako? Tako je. Evo da vidite kako ja voskam vas lijepo, polako. Bolje nego Uber. Još mi samo to fali da mi bude gaža Uber. To nisam radila. Dostavljala sam hranu neko vrijeme, možda neka 2 tjedna. I onda sam odustala, bilo mi je to jako naporno i dosadno. Evo, došao mi je pas na čuvanje. Mali vuf vuf. Evo ga, ovaj se zove Milo. Milo, reći dobar dan. Ne znam ja to reći.
Moje cure uvijek kažu, mama, ne znaju ti psi po hrvatski pričati. A ja kažem, znaju, da znaš ti šta govorim, a? Reci da, miš ako klima, vidiš. Evo vidite, moj Borić tu je. A Milo će biti s nama neka 3 dana, jel tako Milo? Hoćemo se ispošetati, a? Spremne za posao. Danas je u pitanju crno-zlatna kombinacija. Mislim da izgleda dobro. Solidno. I idemo na posao, mora se raditi. Eto, prije odlaska u ured, brzi doručak, da uzmem si nešto za pojest i moram naručiti neke božićne poklon bonove za učitelje svoje dječice. Tako, pa onda idemo u ured. Ovdje je moj ured. Evo ga. U ovoj sobi medicinske sestre imaju orijentaciju, ispune formulare prije nego počnu raditi. Tu su moji kolege, nećemo ih sad dirat. A ja sam u ovoj sobi, tu je moj stol. I ja utorkom i četvrtkom radim od svoje kuće, zato jer u ovoj sobi imaju obuku za medicinske sestre, da znaju točno šta moraju raditi sa pacijentima u kućnoj njezi. Evo, to je tu. I tu je mala Ana na vratima. Jedna nasmijena djevojčica. To je to. Eto, hoćete vidjeti pogled iz mog ureda. Fantastičan pogled. Na parkiralište i tamo je neko malo jezero u kojem imamo aligatora. Ali nisam nikad išla dovoljno blizu da ga vidim. Nije baš pametno. Eto. Dakle, kako izgleda moj radni dan na poslu rekrutera ili regrutera, kako se kaže u našim prostorima. Ja sam osoba koja zapošljava medicinske sestre za rad u kućnoj njezi sa pedijatrijskim slučajevima. Dođem na posao, provjerim malo e-mail, poruke, odgovorim na šta trebam, ako treba nekome neka informacija, objašnjenje ili ako moramo izabrati neki novi datum kad će doći na orijentaciju, to se sve dogovorimo. Većina medicinskih sestara se prijavljuje preko stranice Indeed i preko naše web stranice za firmu. Oni pošalju svoj životopis, ja to primim i ja ih također i tražim preko te Indeed tražilice. Tražim medicinske sestre na taj način. Onda ih kontaktiram, pričam o tome kakve sate žele, koliko dugo žele voziti od svoje kuće. Ja imam jedan formular koji moram ispuniti i tu ih pitam koliko daleko ste voljni putovati od svoje kuće, da li govorite još neki jezik osim engleskog, koliko može dizati kilaže, težine i koliko dugo ste medicinska sestra. Tako ima tih pitanja tu i onda kad to sve riješimo, onda pričamo o plaći i onda se one najvjerovatnije će reći joj, to mi je malo, ja bi više, i onda ja s njima pričam o tome koje su prednosti kućne njege i zašto bi trebali raditi s nama. I jako je to lijepi posao i jako puno pomognu toj dječici i obiteljima. Ako ste slušali epizodu u mom poslu, o tome sam malo detaljnije pričala. Ali jako volim ovaj posao, volim pričati s ljudima, volim kontaktirati. Ima tu jako puno pregovaranja, pa do dogovaranja, pa neće ovako, pa hoće ovako, pa hoće ovaj dan, pa neće ovu smjenu, pa ne bi ovako, pa ne bi 2 pacijenta ako su brat i sestra, nego bi jednog. Pa ne bi ovu dobu od pacijenta, malo bi nekog mlađeg ili starijeg. I tako toliko je tih varijanti u mom poslu da na kraju dana ja sam jako mentalno ispijena i umorna. Ja sam u pregovaranju manje više cijeli dan. Ovo je prodajno mjesto, moja pozicija je prodajna pozicija, zato ja moram uvjeriti tog kandidata da radi s nama, a ne s nekom drugom agencijom koji isto žele. Znači, konkurencija je jako brutalna. Svi se bore za slične kadrove i oni koji su dobri, ti ne ostaju na poslovnom tržištu dugo. Ih uvijek neko ugrabi jako brzo, a ja pokušavam biti ta koja će ih ugrabiti za našu agenciju. Također rekruter ili osoba kao ja koja zapošljava ne smije se bojati dignuti slušalicu. Mi smo jako puno na telefonu i na taj način komuniciramo sa našim kandidatima i jednostavno sam se nekako
privikla na to da zovem ljude, nekad me odbiju, a ja sam se već na to navikla. Odbiju me, nekad kažu super, može, neki su presretni. Kao i u svakoj industriji, kao u svakom poslu, postoje kvalitetni, postoje nekvalitetni radnici. A najgori osjećaj na svijetu je kad prođemo kroz sve to dogovaranje, nagovaranje, pregovaranje i ostalo nje. I onda sve se dogovorimo i onda one medicinske sestre odluče da će ipak ići negdje drugdje, u bolnicu ili ne znam, u starački dom ili tako nešto. Jao, nakon sve te muke. Ali to je jednostavno dio mog posla. I ne bih htjela nešto drugo raditi nego samo ovo. Razmišljala sam neko vrijeme da možda započne svoju agenciju za zapošljavanje. Ako znam, možda je to u kartama u budućnosti, ali jako volim ovu firmu. Ugodno mi je, blizu mi je kuće. Utorkom, četvrtkom radim doma. Vidjet ćete i taj dio kako to izgleda. I jako mi je važno da ovoj dječici pomognemo, da im nađemo nekoga ko će brinuti za njih. A te medicinske sestre, baš kao i svi drugi radnici, neki su super po kvaliteti rada, nekima uopće nije stalo, samo su tu da oberu svoju plaću. I uopće nije stalo za to, ali mislim da baš za medicinske sestre to je poziv, to nije samo neki još jedan neki posao. To stvarno ljudi koji su uspješni u tome, baš kao i u svakoj drugoj industriji. Ako mrziš svoj posao, to nećeš dobri, to neće biti dobro i to se osjeti, ta energija, pa onda tvoj pristup poslu. Vrlo je važno da ne odustanemo dok ne nađemo posao koji volimo. Ja isto tim medicinskim sestrama kažem, pa posebno ako nisu nikad probale kućnu njegu. Recimo, ako rade u bolnici i sad bih htjela probati sa strane još 1 ili 2 smjene, ovako radi s našim pedijatrijskim slučajevima, sa dječicom u njihovim kućama, ja mu uvijek kažem, pa probaj, ako ti se sviđa super, možeš nastaviti, ako ti se ne sviđa, vratiš se na svoje staro i ne moraš to raditi. Ali to je još jedno super iskustvo koje mogu dodati na svoj životopis i koje će im pomoći dalje u njihovoj karijeri. Znaju da vrijede, ove koje su dobre medicinske sestre znaju da mogu dobiti jako dobre plaće i onda su one jako izbirljive i neka znaju biti jako teške. One znaju da su one tražene, imaju tu specifičnu vještinu i one drže svoje kriterije. Što je na kraju i normalno, mislim, ako imam takvo znanje, zašto ne? I iskustvo. Ali super je posao i za one medicinske sestre koje su možda na samom kraju svoje karijere, pa žele malo usporiti. Kad rade u bolnici imaju 10-15 pacijenata za koje su odgovorne, a kad rade u kućnoj njezi imaju samo 1 ili možda 2 ako su brat i sestra ili tako nešto u kući. Znači da je puno manje stresa u našoj agenciji, u našem načinu djelovanja. Ima svakakvih ljudi, neki probaju, a neki ne žele raditi ništa nego samo kućnu njegu. Neke medicinske sestre to probaju i kažu nema šanse da se više vraćam bilo gdje drugdje, želim samo ovo raditi. Tako da to sve ovisi. Nemojte raditi posao koji mrzite ostatak svog života, želim vam to reći. Ja isto nisam voljela neke svoje bivše poslove, ali kad sam našla ovo recruitment ili zapošljavanje drugih i radila sam do sada već u 3 industrije, znači u kompjuteraši, aviomehaničari i to imam svakakvih priča da vam to ispričam. I sad medicinske sestre, ali sve je to jako slično. Nemojte odustati od posla koji želite raditi, istražujte, dajte otkaz, slobodno dajte otkaz, krenite iz početka i nemojte ostati na poslu koji ne volite. Jer na poslu provodimo većinu svog vremena i mora biti nešto s čim smo zadovoljni. Jel' tako? Je, tako je. Vrijeme za pauzu, idem malo prošetati van, malo ispružiti noge, udahnuti svježi predivni zrak vani. Uzela sam veliku jaknu, mislim da za to nema potrebe, ali nek se nađe. Malo je vjetrovito danas i baš je lijepi zrak. Evo ja sam jedva dočekala jer imamo jako vruću klimu ovdje na Floridi, naravno. I sad je baš predivan svježi zrak ovih par dana pa ćemo uživati. To se može u bilo kom trenutku promijeniti. Nekad ujutro bude baš svježe i onda podne opet bude vruće za upali klimu. Ali baš je super. Ja ne znam kako vi neke elegantne žene nosite ove jakne samo ovako preko ramena. Ja to ne znam. Ja to moram ili obući ili skinuti. Evo moje zgrade izvana da vidite malo moje okruženje na poslu.
Tako, to ima dosta tih medicinskih klinika i bolnica, tu nam je lokalna jako blizu. Evo, idem se sad malo prošetati niz ulicu. Kad se šetam ovako, volim ili nazvat mamu svoju da malo popričamo ili neko od prijateljica. Ili sam sama i slušam muziku i volim proći malo ovdje niz ulicu i da ovdje negdje oko 2 km mogu ravno ići ako hoću. Danas radim od kuće pa sam iskoristila ovo jutro da malo odem na bicikl, da se malo provozam, da proguštam, udahnem svježeg zraka, malo se rekreiram. Kad se vozim na biciklu, inače uvijek naletim na neke naše žene. I ja ih zovem naše žene koje šetaju tu, a nikako da im zapamtim imena. Pa onda kad stanem malo počaskam s njima. Ali jednom ću ih uhvatiti na biciklu i onda ću vam... Joj, leti ova kosa. Jednom ću ih uloviti na ulici i reći ću im da imam novi kanal Ana na Floridi i da li bi se predstavila i malo vam mahnula. Naću ja njih, budite vi bez brige. Ali njih 3-4 stalno šetaju skupa, tu žive u jednoj ovih ulica. I onda ih često vidim kad sam na biciklu, ali ja njima ne znam imena, nažalost. Nemam se s čim pohvaliti. Ali naću ja njih za vas pa ćete ih vidjeti. Idem ja sad dalje. Znate da vam je zdravo biti bosi malo ovako na zemlji, u travi. Neki stručnjaci kažu da je to super. Evo, za kraj moje rekreacije, da malo osjetimo majku zemlju. Evo, došla sam do trgovine ispod 5. Ja ju zovem Five Below. I moje cure jako vole ovu trgovinu, ima svakakvih stvarčica, svakakvih poklona, svega i svačega. Moram kupiti još neke poklone za cure prije Božića da bude ispod Bora. I moram za Manju kupiti jedan poklon za drugu dječicu, imat ću neku razmjenu poklona. Tako da iskoristim prije nego krenem danas sa svojom smjenom. To je jedna od onih zamki rada od kuće. Uvijek te vuče još nešto da napraviš prije nego počneš raditi. Ali sve ću ja to stići, ne brinem se ja. Evo, ovo vam je moj kućni ured. Svakog utorka i četvrtka ja radim ovdje, ovo je soba moje starije kćerkice. I ja tu radim. Isto kao i u uredu, sve isto. To je moj kutak, evo ga. Da vam nekad u misli dođe neka prestara pjesma i ne možete se riješiti cijeli dan. Pa evo ja već 5-6 puta danas slušam ovu istu pjesmu, a ide ovako. Opasna si kao droga, a volim te ko samog Boga. Slatka si ko divlji med, u meni si otopila led. To raspali! Vidimo se sljedeće nedjelje, društvo moje drago. Ostanite mi dobro, čuvajte se i čao za sad. Vidimo se!